Sevdalinka je gradska ljubavna pesma koja je nastala u bošnjačkim sredinama, ali da li i dalje postoje one prave sevdalinke? Redžep Međidović više od pola veka se bavi muzikom. Svira gotovo sve žanrove, ali mnogi kažu da je majstor za sevdalinke. Ni sam ne zna koliko ih je izveo, ali ima jedna koju uvek peva. Jutros mi je ruža procvala, samo jedna taze ostala. Samo jedna taze ostala i ona mi dragog čekala. Tudi jer mi dragi prohodi, bijela đoga provodi. Seži dragi đoga za grane, pa ti hajde vamo jarane. Da ti svoje jade pokažem, sve istinu da te ne lažem. Jutros mi je ruža procvala. Pevajući sevdalinke kaže da im nikada nije menjao ono izvorno. Kako su dolazile nove generacije, tako su se menjali i instrumenti. Nekada su se izvodile uz saz, drevni muzički instrument iz grupe tambura, a danas uglavnom uz harmoniku. Ali ovi sad neki novi što su radili, neke sevdalinke stvarno prepevali to, pa su dali nekim muzičarima, pa su oni napravili neke aranžmane i svira se u fošpil, ja ne znam, ja lično ne znam koja je pesma, dok ne počne da peva. To već nije bilo u redu, znači tu je lutanje od originala. Sevdalinka je ljubavna pesma, ali ona nije samo pesma o ljubavi. To je pesma koja nastaje u strogom patrijarhalnom životu, gde momak i devojka nisu mogli imati bilo kakav fizički kontakt. Ona nastaje, dakle, u tom prostoru gdje momak se nalazi na sokaku, djevojka se nalazi na pendžeru, na prozoru i njih dvoje razgovaraju, jedno drugom dobacuju ili flertuju između sebe, daju neke riječi ljubavi, pokazuju ljubav nekim izborom riječi, izborom stihova i sevdalinka zapravo nastaje u tom jednom prostoru između. Profesor Šemsović kaže da sevdalinka ne može biti duža od 15-ak stihova i ističe da se pesme koje govore o čežnji ne mogu izvoditi visokim tonovima.